then we have to go against that. Habakmi ia ka election Jong ka Autonomous District Council kaban salong lashim snem ka KHADC kala thau ya ka Delimitation Committee ban penbet ikiput changki lai photali ki constituency hapo gajing penya jongka katkum kaching pentip bala penmi ha ka arpho tarik urisau iba S khars imli iba long retired judge ka district council court in longkum chairman jongka committee katba I secretary barim ka KHADC iba M kharkrang in longkum secretary I professor jongka KHASI department nehu iba DRL nonglait inohikai school bala shong thai IR merbo bad idukhat barim ISL marbanyang kenlong ki laingut ki weipat ki dukhat jongka committee u deputy CEM ka KHADC iba PNCM ilayathu shakilat pathai khubor hinnen kasni bayakani ka committee en sathau hadien ba ka council kan yo yaki khat santali ki jingkar pat na ki shnong ba pher ki ba pan ban weng yaki shnong jongki shaki weipat ki constituency Bagaimana ini nilai bor haki, dan sini ki rules dan guidelines, dan kita cekman dan proceed ahead, jadi dia berka, jam prepared, yang ka, delimitation, ajar delimitation dengan senang. Te nilai bor ini bah kita buat di public domain, itu mungkin ke ajamat. Dan kemudian negara bagian koridor di hearing, haki jaka berikan, dan siapa yang kemudian jumpa Islam, jumpa Paima, dan